banga ngamde ka kimi loong kun kat no nga susi bat khuslai nadu ba ime bat ipa jong phi kila ino no nga ka kami it kalau ong to ya kun te anda ka kami it bat
Cur kata ka jingking bayong. Kalawat ya kari kenti nre kam itu syu namar baro kibadon saudong jongka kila syat belun-lun. Hangta kaladem krup hamadan bat kam tibriu syu bat kita kibadon lang hangta kila kenrup ya ka kila ong. Wow, jia ayu kumne ya ini imi iet. Kila ong, ki mano lejwat bat khot klo ya iri kenti ba ilong le ayu kumne ini imi iet jong i. Iri kenti pat idang ya kran kai bat ki paralok im syam latip bat yu i bapli namar idon hadien kayeng mane. Te uta uwei upriu ulamare syabadon iri kenti. Najngai ulakhot ri kenti ime i jongpi ila ur hamadan im tibriu syu. Iri kenti hangta ila kendit bat ila lenyar ila mare wut hangta bat kayam artat. Anda kalayu iya kami iit marsen poy hangta kala kedup ya ka kalayam kala ong me iit jayu ipi kumne me iit kala lenyar. Kita kibadon lang hangta kila ong ngiru ngimtip kenyri kenti isu kelan kensan hamadan te ngiru ngila lengo. Iri kinti im nang jubab syu ila syuyam hangta hadin shi minit ba iri kenti idang yam kakemi it kala kendit benriu kala pet ki khamat kayu i bakari kenti kadam haka bat kayam kala ong ri kenti balai piyam kon kari kenti hangta kala kendit thret kala pet baka kemi it jongka kala kendit benriu kala ong wow kemi it pidang im mi it ngadang mut pila yap kala kedup ya kami it dak jingkeman. Kita kibadon hangta kila ong ri kenti aingu yo blai iri kenti il ong hoot nga aingu yo blai ila kemit syabeneng ya laki kemat ila ong try nga aingu eme ko try ba dan borbaro ba melapan kia ya imi i jonga te haba imi i ila kendit benriu baro kila keli me i ka kabala penlong ya pi ba pinlong kumne imi i ila ong ngasuking bayong kensan ka keli te ita iteman basan ila ong tungin pelong kajing duai bakerpang na kabenta jung i bat ngin ai nguy ublay ba ulpen kia i te anda ladep kata kajing duai iri kenti ila tedu bat ila yalam no i imi i chayeng da kaman sim kabakaman te anda kila poy hayeng